पाउचेद यंफम ओइब मरोइब पाउ खरा अपडेट तौजरी इरंग थोंग तोइना टेकबगे मरमसिंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन दा थेंगनरे NHIDL ना थोंग असी खुंजा अमदा सिन्नथोक्लमले कांगफाल की लमसिंगदा ngangkhai mari कोशिनबा चिंगलाइबाग मणिपुर की लाइफलाइन सिंगे मनुंगदा मरुओइबा नेशनल हाईवे अमा ओइबा इम्फाल जेरेबम लंबी NH 37 की इरंग तुरेल की मथकता सारिबा इरंग थोंग ngaik leitana टेक्तुना अमसुंग तातुना थोंगसिबु लानबा गाड़ी चिंगी ड्राइवर हैंडीमैन चिंगी बोंसी लोमफम ओइरक्तुना इरंग तुरेलना बैत्रानी तुरेल ओइरक्पगी मरमसिंग पुलिसना चथगिबा इन्वेस्टिगेशन दा थेंगनरे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन असिजु हजुक फाबगी ओइना थोंग असि टेक्तुना मसिदा लानबा होनखिबा डंपर ट्रक अमा तुरेंदा तासिनखिबदगी सिखिबा था असिगी अमगे अयुपुंग तारित मखाइरोम तारकपदा थोखिबा इकोन कोनबा खुदोंथिबा थौथोकनि हाइना लौबदा पुकनिंग लोमद्रिबा थौथोकसि थोकलबा मतुंगदा चथगिबने थौदोक्ते इम्फाल दिमापुर लंबी NH 2 दा लागतुना इम्फाल जरुकलबा टाटा हाइबा डंपर ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर NL 07A 8937 ना जिरिबाम लोमदा चनबगी दमक थोंग असि लानबा हौरकलगा जिरिबाम थंगबा थोंखोंग जौगदबा फिट जंखैरोम दमक नायरकलबा तंजादा थोंग असि टेक थरक्तुना तुरेन खोंगनुंदा युंगसिनबदगी मिसि मिना याहुनखिबा थौदोकसि थोखिबाने इरंग थोंग खगौतुना टेक थरक्लगा तुरेन खोंगनुंदा तासिनखबसिदा लेंगोय पिकथना हबलखिबा ट्रक असिजु पुन्ना तुरेन की इसिंगदा लुपसिनखिबाने अदुमोइनमक गाड़ी असिगी हैंडीमैन ओइगिबा आसाम की कार्बी आंग्लोंगे बोकाजानदगी राजा दाइमारी सही कुन छुरबा अपोकपा बाबुल दाइमारी दी ट्रक असिगी केबिन की अकाइब क्लास की थोंगनाउदगी लिथोक हौदुना मथवाई हिंगौखे अदुबो गाड़ी असिबु थौरक्किबा ड्राइवर खांबा सिंह सही कुंथ्रागा तरेत छुरबा अपोकपा लैखिद्रबा जोभोती सिंह दी पुलिसना NDRF SDRF का खुचमनदुना थौदोक थोकलिबा नमित सिदगी हौरदुना था असिगी अहुम फावबदा सिम्प्लेक्स अमसुंग HBS कंपनी सिंथगी JCB अमदी प्रोक्लेन चिंगबा मथंग मथंग वाइदुना महाकी खोंगुल लीबदा फंगबा ngamkhide adum oinamak tha asigi mari ki ayupung ter lom tarakpada thodok thokriba irang thongdagi kilometer 10 rom lapna leiba turil sigi mafam amada asi bhaksak amalenaba toidangjang village dagi khunja sina thengnarakpodagi lokutuna yengnarubada driver adu oirom khibane Nakalamarom da thong Semjindabagi NHIDL ki madhakta FIR Loukhtkhre thong amasu lambi semjindribasi aronba agenda ni ice transit Erang Thong Semjindabana maram oiraga thong tatkhibani haibaga loinana mari lenaba NHIDL ki official faduna cherak pinabagidamak nungba police station na IPC ki section 427 amasung 304 A gi makhada FIR ama Loukhtkhre amaromda BR odagi auraklaga NHIDL na National Highway 37 Imphal Jiribam Lambi amasung thong matam changda Semjindana leiriba asi National Highway asida chatpagi mahuta NH2 Imphal Dimapur Lambi da chathanaba aronba agenda ne asigumba aronba agenda asida Manipur government ki transport department ki anagi secretary amasung commissioner na mateng pangsin bani aina TDC ki president S Ranjit Namaral Sikhre ngasi pamising ka unabada TDC Transporter and Drivers Council ki president S Ranjit na hai Erang Thong tatkiba adu overload oibadagini aina NHIDCL ki DGM na maral siriba asi praman leidaba masage maral leithoknaba honabane driver aduna puriba pot adugi arumba mahan onkiba leite praman jaudana masagi maral leithoknaba driver da maral sijinbani thong tatkiba amasung driver sigibage responsibility punna NHIDCL na pugadabane mahakna hai Erang Thong asi ingchok lising ani manga dagi saba haukibane ngasi pabada thong asi sehi taraga daruk sure kaira kanno thong asi ki pemam phatre masibo semjan biu aina TDC ki maikadi ajrabasu NHIDCL na jot ki stranger amasung bim sindokpa ki mohta apekpa machine amana saujilaga matam ki oina lena dunat lakpane NHIDCL na thong asi matam chana semjindabana driver amagi punchi mangan kibani port hena bubana thong tatkiba tekhiba nate Bihar Assembly Council की ahang bachit mari ki mikalda JDU ki mirep maithiba phangkhre tha asigi tara da Bihar State Assembly ki mikhal ki phal Laukthok pada sarkar pairiba Janata Dal United Yaona National Democratic Alliance NDA na simple majority phangduna sarkar semna patharong tawringi ki cherakta ngasi so state mari ki mikhal ki vote masing thibada JDU ki mirep maithiba phangkhre aina agency ki pauna phongdorakle Legislative Assembly Lower House amasung Legislative Council Upper House haina khangnaba layer ani thokna leiba Bihar ki oiba Legislative Council ki
Vacant Labour House Member MLA Mari Khnnanaba Aukiba October 22 Mikhalge Bota Taba Laikre Board as Chahi Sike Me Tada Bangtuk Nabatarang Tormlaga COVID-19 pandemic number Oiduna Jaitokra Matung Tataruk Chontana Pangtopani Haina Agency Pound of Pongtokle Nupi Agang the Sataba crime gi matang the Khnnanaba Parliamentary Committee na Home Ministry gi official sing Koukhre Laibak asigi tongan ba mafamsing maru na national capital Delhi amadi Uttar Pradesh da tangkak nai da thokiba nupi angang sila sataba crime singi matangda Khnnanaba Home Affairs ki Parliamentary Standing Committee na tha asigi taragani pan the Union Home Ministry ki official sing Koukhre haina agency ki pangdo phangdogle hauki ba tha ani ki mamang Uttar Pradesh ke Hathras ta masagi sahi tarama pan khakta ngairi bi dalit mauna ama gang rape tawraga tamthiraba mawta miut minai chathabada Chattaraga sining seta panglaba matungda hospital ta laikan bangam tana sigiba amade mauna asigi asai bhaksang pawa imung manung gi mioi amata jahundana state police force na laikai wangba lana poloi thokiba tawdok adugi matang da parliamentary panel asida nauna complaint amata rakhibadagi panel asida home ministry ki official sing kaukhibani haire Gujarat ki Congress MLA positive oire Gujarat ki Congress MLA Hista Sinha Patel Mahak coronavirus positive oire haina health official sing nangasi phangdokre Mahak positive oire bagi wafambo Ahmedabad city ke Bapunagar constituency ki mohchiliba Patel masana so Twitter da dhagat pa warol amada laukthokibane Ngarang RT-PCR test tawbada Mahak coronavirus positive oire bathengnare haina phangdok laduna legislature asina aike miyam gi thawjal na Mahak atuba matamda pharakani aina Mahak na thajai Atop Pau Amadana Sambed Patra BJP Manipur in charge oina hapkhre BJP ki National President JP Nadana Party asiki National Spokesperson Sambed Patra bo Manipur in charge oina thawpuna ba khankhre Party asiki mapangal Khnnanaba ki pandamda tongan ba state sing ki thabak thoram sing echinaba anoba in charge ke amrom khankhe Synthetic Sanggom sabada chinnaba chemical sing Madhya Pradesh da phare Madhya Pradesh Police ki Special Task Force da Morena district ki Ampa area degi synthetic Sanggom sabada sinnaba lupa lakun mathoirum ki chemical sing phakre hanangarang official amana phangdokre Sagol sen ki numidang da police na Sonu Agarwal sahi kuntra manga suraba miui ama Sanggom adulteration tawbagi damak tha ahum jail lairubagi tungda handakta bel da tholakkiba miui amagi godown sing dagi shampoo ki bottle sing caustic soda amasung detergent bora sing recover toki haina official aduna aike Potyan tawba Sanggom sempa amasung John ba thengnabadagi haukiba sahi ki July 18 mioi asiki mathakta akan pa National Security Act NSA panki haina food safety officer Rekha Sonina aike Haujik chen krab Agarwal phana bekidamak thiba humbagi thabaka machathaba aukhre magna Galier Ben Shiopur amasung Morena da adulterant tawraba Sanggom cholam ki bari haina magna aike Pakistan na kapsalakpada Lanmi mga Yaona taramathoy sire Indian anduna kapada Pakistan Army ki miuni pan sikre Jammu and Kashmir ki line of control paring da Pakistan ngarang akan bamong da nongmai amasung bom to kapsalakpadagi security force ki person banga amasung misam taruk sikre amasung India ki Lanmi singna handuna kapada Pakistan Lanmi ni pan sikre amasung ato patarani thoine sokpa loinana makoi ki infrastructure sing paksana amanga ta thokre aina official sing amasung pawgi likhul sing na phangdokre Official sigi matung ina Jammu and Kashmir ki Gores amasung uri ki marakta laiba mafam kaya mukta Pakistan na sesbar tuwai duna kapsilakpaduda Indian Army ki person mari PSF ki sub inspector amma amasung misam taruk sibag luina na security force ki person mari amasung misam nipan na sokhe Indian Army na thadura kiba video kaya mukna Indiana handuna kaw kiba adugi matung line of control kuang badat laiba Pakistan ki position amasung bunker kaya amang ata thokpa amasung makoi khardi mai chakto na laiba utli Intercept tawkiba Pakistan Army ki communication matung ina Indiana handuna kapada sikiba sing aduki manung tamakoi ki Special Service Group ki commando ani yauri haina pawgi likhul sing aduna phangdokle Srinagar da base tawba defense ki wangaloi Colonel Rajesh Kaliana haike Pakistan na mortar sing amsung atay khulai sing sinaraga loinana sinabaga loinana tawgi haina bisam tapa mafam sida target tawrakhe MP ki accident da tara sire kun sokle Madhya Pradesh ki Sibapuri district ta pickup van ama mathak maka onbadagi nupi ahum jauna mi tara sikre amasung atopa kunna sokle haina senior police officer amana phangdokre Sibapuri ki superintendent of police Rajesh Singh Chandel na phangdok pada matuk inna thawdok aduk ngarang nubidang pung 3 minute tara mangarom tabada district siki pohari manakta thoki bare SP na aike pickup van ado mathak maka onbaduda
मधुदा तोंगलकपा मियोय तरुक खुदकता सिबगा लोइनना अतोपा कुनमरिना सोखे सानाबगी पाउ अमदा वर्ल्ड कप क्वालिफायर फिरमिरोगी गोलना ब्राजील माई पाखनख्रे उरुग्वे अमसुंग चिलीसु माई पाखरे कुमजा सोक लिसिंग अनि कुनिथोइदा कतारदा जुम्बु ओइदना पांगथोकदोरिबा फीफा वर्ल्ड कप की मनुंग चना सानकीबा कोनमेबोल की क्वालिफायर दा रोबर्टो फिरमिनोगी अमता ngairaba गोलना ब्राजील ना वेनेजुएलाबु थोइख्रे अतोपा मैचिंग दा उरुग्वे अमसुंग चिलीसु माई पाकपा ngamkhre ब्राजील ना जुम्बु ओइदना वेनेजुएला का सानकीबा मैच अमदा ब्राजील ना गोल अमा चोनोदा माई पाखे मैच असि सानबा हेक हौरकपदगी टीम अनिगी सानारोइसिंग जामना लंबा मानरकीबदगी अहानबा हाफ के अबीबा मतम लोइसिनकीबा फावबदा गोल अमता चंदना लाखे अनिसु भाव सानरपदा मैच की हुंफुग तरे चुबा मिनिटा ब्राजील की सानरोइसिंग ना सथरकेबा अटैक अमदा रोबर्टो फिरमिनो ना मैच के अहानबा गोल चंदना मंजिल थारके मैच के अबीबा मतम लोइसिलकपा फावबदा ब्राजील की सानरोइसिंग ना बॉल हेना पाइदुना एटिक तौबगी सांग हेनक्रबसु अहिनबा गोल हापसिन बंगमकेदबदगी ब्राजील ना अमसोनोइदा थोइखे अतोपा पाउ अमदना महाराष्ट्र दा निंगथौकाबदगी लाइसंगसिंग लाइनिंगफमसिंग थोंग हांगलगनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट असिदा लाइसंगसिंग अमसुंग अतै लाइनिंगफमसिंग निंगथौकाबदगी अमुखना थोंग हांगदोकलगनी अमसुंग मखोइना ngaकदबा कोरोना वायरस सेफ्टी की काउंलोजिंग थुना मकथोकलगनी आइख्रे महाराष्ट्र अमसुंग अतै स्टेट अयाम्बा महाराष्ट्रदगी औना लाइनिंग मफमसिंग थोंगलोलखिबनी अदुबो मफमसिंग अदु अमुखना थोंग हांगदोकनबा ऑपोजिशन बीजेपी ना कैंपेन अमकना चथरके अमसुंग गवर्नर भगत सिंह कोसियारीना थगुतखे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ना स्टेट असिदा दिवाली ग्रीटिंग सिंह तौरबा मतुंगदा थुनमक लाई निंगफमसिंग अमुक हांगदोकलगनी हाइना हौकिबा चौलदा फोंदोखे स्कूल सिंह की अहानना सेफ्टी प्रोटोकॉल सिंह सेमदुना थंबग लोइनदा दिवाली की मतुंगदा क्लास 9 की 12 फावबगी ओइना स्कूल सिंह अमुक भाई तंबा होरगनी हाइनासु चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखे अरोइबदा कंटेंट सिंह असिग मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम चरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी येंगबीरिबा पुनमक पथागचरी लोइनना चैनल असिना दोमदा कानारबदी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तौबा काबुगिनु पुनमकपु अमुकाना थागचरी।